Eran daquelas casas que estaban ali. Vale, que pregúntale ao Enrique do Está ali. É o noso Arturo Corral que fai. Dille que eu vou falando ben. Sí. Ya. Oye, a mí ya... De noite. Claro, Siempre me coincidió algo, que hoy ya no me mueve nada. No, pero tú no. Somos jovencitos. Si es que me dijeron Era más buena. En igual alcalde parece un poco. perderon. Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Oremos, Deus noso Pai, ti é a gloria dos fiéis e a vida dos justos. Ti redimíchenos coa morte e a resurrección do teu Fillo. Mira con bondade o noso irmán Manuel, el creu no misterio da nosa resurrección. Concédelle participar agora na alegría da felicidade eterna. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo polos séculos dos séculos. Amén.